Wakati mwingine unaweza ukawa uone sababu ya kumshukuru Mungu, kwa kuona kwamba kwa sababu Mungu hajakutendea mambo fulani basi hauna cha kumshukuru. Lakini nikwambie jambo hili, Mungu angeweza kukuumba wewe kuwa kama samaki, angeweza kukuumba wewe kuwa kama chura, angeweza kukuumba wewe kuwa kama nyoka, angeweza kukuumba wewe kuwa kama mjusi, angeweza kukuumba wewe kama jiwe, angeweza kukuumba wewe kama mti, angeweza kukuumba wewe kama ndege wa angani. Lakini Mungu alichagua kukuumba wewe kwa sura na mfano wake. Yaani Mungu alichagua kukuumba wewe mtu ufanane na yeye. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mshukuru Mungu hata kwa uchaguzi waliofanya wa kuamua kwamba wewe uwe mtu. Kwa sababu angeweza kukuumba kuwa kiumbe cha aina yoyote kingine unachokifahamu. Lakini Mungu alichagua kukuumba wewe kama mtu kwa sura na kwa mfano wake. Hiyo ni sababu mojawapo ambayo unaweza ukaitumia kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwamba alichagua kukuumba wewe kwa sura na mfano wake. Alichagua kukuumba wewe kama mtu ufanane na yeye. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana.